ekonomi pen kalau we jong karibat kajai penrio kata hi ke ba nin le chu pai ba but pai ba hi kat kum jing pe jong ni hoi nim khen sting ngin ong ba ngin job mo ngi la job lepa ngi mong ngi hab le ki election ke di election ke ba ngi hab sim kia la ga de ka lu election te ki ngi kum la party hi wat la da ngin mo ngin yang ita ki election lu ngin hab sim kia ya kata but ngin yele hi ben yo e jing kersan jong ki pai ba de ngani scam hi ba ki pai ba jong ka jela ga jong ke pai ba jong ka Shillong parliamentary constituency ki long ki bre ki ba start ki Shempang Henry ki don kam tang ki nong yalam ki ban yalam hakan di ke badai kini ke diga yalam nong ke diga jingkit ke bakia ke ba nagalian jungi kum ke party ke ba ngi haban shim hoi ni subunut sibune ya ke jing kratno jungi Dr. Ricky H. Sengkon mrong UMP BI jungi kratno tinggal du BI te ni haban shim ni senjang pemerintah ke bang haban ni kendu ke bai election te nakalian jonga hi PDI ka state election committee juga BPP kala recommend ni kerteng jonga state committee ban longkum ukurtong nakabenta ka bai election kapan sarong sen lese te nakalian hi jonga te ke ba ngakwa ban ong kolong ba kum ke party lagi mangane mo mangali itu de menuru kiban mi bujli ya is Dr. Sengkon de kawi hi ke bang ko ban kolong bang yin happy ban pentulun ya ke ba ni ngiradet ban kular shapai ba house nem arajar arpo sa hak manifesto jungi kata hi in happen ya budin happen ya three but ngai ba ngakwa banong kolong ba kini election di hot election di ban tu kata i happen le but ni kerman pederu bangin job yang election daga jingkersan jong ki pai ba gin happen ya le ya kata dengan keren so tak kata hi te nomor ba ngin dah happen ya le election te ban keren palat dia kata kampung ya kata ngan sim ya ka kum ka jinggit klik ke bahwa ke parti kala ibet yang ban sim ya ni ka bentate ngapan pandemi haga jing peta jung parti kumong yupi hakalian juga voice of the people party te ni long tangki nong tri jung parti te ni haban pandemi haga jing kata kajing don kamu juga party te ya kata tengah dia ngan syukran dia kata mo apa pipet ya ka ini ka kam hi ka ba new i kata ka kam ben lek ben syakri pai pa hoi kalau ko beron kam hoi ka kam hikai lu gede ke sing sa kam ka ba ngastona pa te ngan pet pada kin kumlo bangan adjust ya kan niki atli nomor ngan supatai bakat kum ko provision hi jong ka ordinance jong ni hu but ka jing ajing bu juga parliamentary committee hiru halor ke niki issue ki no hi ka university ki dan kata kala ya kapan ki la rupan wat ban hi kai wat balong MP ru ndai ya kata pada ngomong MP kata kali kadang kam jinga yang secret pada nomor ba ngomong MP kam hikai hi kali ke ba ngaru ma i ba tinggal sampai pada kumnu ban le kenya ta kini ki issue ki ba laslam ki ba kam ya thain ru kawi kali tu mo pi la ong kali sepang ka it schedule tu kali ka bang hap an ya budin kumna kalian ke parti jungi ngirabu ka manifesto jung semar jarap sa par kumye ka ILP ru tingin hap yon badia budin hi ya tu te ya kata ngi kula hi supai ba banginang yai budin ngamla ban omangan budin le kum ke parti nin yai budin ngi kata kali jing kula jungi siau pai ba ha kali election ka ban salong la ban long ba
ya kata piong ben dan sendrop ke sarkar mo fina ang mata ka jingkren te ngathai kamla ro ban long phi house nem arjar ka khandan ha manipur ka don ke BJP ki ILP hang ni ka don ke BJP kami galia kami ke ILP mdi tang pa kami ke ILP wat ka khasi jaintia ke kintin khasi jaintia na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation ruang tu ke Shaweng penban tiang tu ngimla ban chu khen petang ba ngim dan hak sarkar ngindu dan ngim dan hak sarkar ngin yo kini gidi ki issue ke ba ngila ban ba ngila hi ban ya budin ban ayu wala la ngim dan hak sarkar wat kamut pada batang ba pidan sarkar ko bangila ma pakan sulong be ti katakan ga jadi biang sok pai ba akhir election ngan bu ya kata ka jingkran hak kata ka nongrim ikai ke ba ngi la bu ha ka manifesto ka ba josem arajar akusa ngin nai peteng ye tu but ke ba ngi kwa ban kata ka jingkura supaya ba ka long bai ya kidin chat jong i sir Ricky i blong MP jong i la late no ngin yai peteng ye kata in yai Tim Sa Nam ya ka din chat ke jong